Ja upozoravam da blokada počinje za 41 sat i 13 minuta. A moje pravo da budem tu. Moje pravo. A vaše je da izađete van. A sada ćemo otvoriti i ući na ovo predavanje. S kojim ciljem? Što želite? Što to znači boriti se protiv komercijalizacije? Ajmo to malo konkretnije. Što to znači? Treba reći ne pretvaranju fakulteta i sveučilišta u tvorničke pogone za proizvodnju takozvanog znanja i treba reći ne pretvaranju profesora u pogonske radnike, a studenata u sirovine. Ko je za da se blokada nastavi? Bliži se kraj akademske godine. Nije li ova vaša akcija malo neozbiljna? Nadam se da je do sad, da smo uspjeli iskomunicirati da jest riječ o ljudima koji žele studirati. Ovo nije indolentna masa ne studenata, da se razumijemo. Ali oni imaju samo na početku šta reći, neće raspravljati jer nema ministra. Evo, ajde bok. Studentica Filozofskog fakulteta na telefonu. Ja bi se odmah direktno obratila, molim vas. Ministre, ukoliko niste upoznati s našim jasno artikuliranim zahtjevima koje svakodnevno javno ponavljamo, ponovit ćemo ih još jednom posebno za vas.